Ya ke Interblock Football Tournament Arja Art Pulai dong ke seng samla mau melu lapen hap perda no hak kesingi palai dah ke jingelek kai final hap yang ke kor la Sentiu Sports Club pat Gaspar Football Sports Club. Ya kene ke jingelek kai football final ke kenhun kor la Sentiu kala yora ya ke nam job hak ke bak layok tab Iwe la not persya ya ke kenhun spar kepala tab da umela te kiri ke kor la Sentiu hak ke minit ke balai po hak ke jinge kun hak ke kelas step. Ya kene ke tournament lapen hap perda hak jinge don lang uba ransom sutengah kum mukongsan bat usirdar maublu uba PK wan lang usirdar kasnong maublu nang ta presiden kaseng samla maublu uba wan lamlat kar wan lang uskatri ba Aiban Raji sports secretary ba Snenglang wan kar bat ki executive member kinong kitkam kaseng longkmi panakaliang kinong kitkam ke Maukar Sports Club ya ke jingle kai klap penlong Hamadan Mau Paro. Ya ke nam promising player jangka tournament layo da uman bha marpna na ke team kor la Sentiu. Best goalkeeper Usinchar Kor Khan Wanlang na ke kor la Sentiu. Best player of the tournament Arjar Pulai layo da umeban thaba na ke kor la Sentiu. Top scorer da umelate kiri na ke kor la Sentiu. Ya ke disiplin tim lara dekat tim Baden Sports Club. Ke tim kebala points ke kardan runners up de ke Spar Sports Club kebala yok ya ke trofi ki medals bat kais prize a jar tengka kadba ya ke ladu ke kola Sentiu kala yok ra ya ke trofi ki medal bat kais prize san hajar tengka. Na kaliang ubaran sam sutengah ula ais ngobha jingi rapisa ke seng samla na ke benta ke jingdon kam bante ke stadium padban ya trailang bat ke seng samla maulu ula ai tiru ya ke pisa ke bamar art hosau haja tengka na artli kilong yeng bala no senyeng da ke kong Aldora lingdo bat baran sam sutengah na kaliang ke yeng ke sem jong ke kong Aldora syakasnong na ke benta ke school Rabon Sings M LP School maulu ke badai ru ke jingi rapisa bai turlop yakin nohikai hakashisnem. Ya ke tournament last tang hakatnyo terik benai baspo ajar pulai. Parkila don prateli ki tim hakabala piano marsau ko weiken hun. Pat ki top tim kirung syaka final.
Belum. Agi top di Rakas Pas. Leng jong ato ai ni jing ai berit chaka seng samla ko ninang ya tre su arsa laisa tam ki jing dan kam ki babun nang mata kan ka stadium ka badang sna tinga kermen kami bana galeng jong aru ngin ya train rangkat bat ka seng samla ni train rangkat bat ka maumlu sadarship ni train rangkat bat second pay mo bagi nang kentiu ya kisdong atau di barok ko wai barangan ni ka poru na galeng jong kaying kasam jongi kumba pi tu sking ila kular Manirap nam ta ketika school huntai kapapnia ita kasnong ketika Raban Singh Memorial LP School hagatu usking ila yakular emene na artliki ying ki jongi hagatu usking ong ba datang naga ying ki jonga naga ying jongi kong Eldora Henry mene swaban mi nakawai ka ying pada jongi kong Corina kiru kila ai jingarap sa kanega school arp saw hajar naga ying ki jongki arp saw hajar naga ying ki jongi dengan ai no ya kaniru say sodar Hagan ni kapor, nam tagajingirap yang tega school joga snow. Bela peniai deka seng samla. Nagaliang jonga ngaso komen manyo I du kata-kata ya kajing mo ya kajing hem jonga jingil ekai. Kamtam haka nega kelamit. Imat de kajing ai mensim joi baban. Nagata-kadau kasasgo tenat kasasit hem kajing ekai. Mo Te agni kapor nagaling jongan nagasukmen ru badon lang ki sengen thai jogasnong ngasukmen adu kata te ngam don kami ben kren buktin namar ba kajing lekai hi kalabatai kumno kalong te nge ai kuplei kerpang ya ka tim ka jok akadeka janmit ngampoi berkat ba ka tim blue mo kan jom akadeka janmit akajing sisa ka bastem kam Klan, hadu kata-kata, Henry, kapasutan at pada kalong ba, hakajing ekai, mo, don hi kiba job, don ru kiba rem. Tinga ay kuplay ya pro artli gini kitim, ngay kuplay ya ka ilaka maumlu, kamtame, ikani kisnong gabi kijongi, sodar don lang bat ngi ikani kapor, ay kuplay ya ki nongkit kam jong ka sengen thai, ya ki sport, ya nongkit kam jong sports club, bat kumjuro ya seng samla. Tina kaliang jong ikani kapor na kiparlok kiba wawan lang, Nakamaukhar Sports Club ngidon ni Ba'man Warjeri belong football skateri jong Kamaukhar Sports Club iba Vicky ibalong ru I official jong Kamaukhar Sports Club mentang I skokmen baidon lang bagidon argut ki coach ki badan hagani kapor nakaliang jong Kamaukhar Sports Club iba John bat iba penkmen iba page ya Kamaukhar Sports Club kumlaong baban mene habang I page kai pi ngi iba ki babun kidon kesap te nakaliang ka jongi ngidon ru ba Spany mo balong perlok bejan na barngi nagawi kapor me ir layo ay di license na kapor ka mangi pelong na Kamaukhar Sports Club barngi snow jan ya du kata-kata hamtam hagabi de berkisnong mau mulu ngida snow bagade kisnong lejong ngaga snow bagade kisnong lejong hagatu khandri utrik ngayok nuan sini te ngila aya laya kendo ya kilong kami laya kendo kiseng samla bat ngaso jadu kata-kata hagani ke jan miru ngada wan kenang hi nomor ba ngi ngila long ru kinong song snong lese na hagan ni snong gabi ki jong pi namar ngidon ke yeng kasam hagan ni snong te sai sisin kublei sibun nang yai kiu haga jing ile kai kam tam ki kun samla jong ni snong bapin nang yai tengshan haki liang baro kam tam ha gabi ki jing ile kai ong mentan bat kumju ru kam tam haki wei pat ki benta haki jing im ke jong pi